Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite mikadu tortu. Za pripremu ovog deserta su vam potrebne sledeće namirnice. Za patišpanj 9 jaja, 210 g šećera, 120 g mlevenih badema, 120 g mlevenih oraha, 50 g čokolade za kuvanje, 1 kašika mlevene kafe. Za file 6 jaja, 200 g margarina, 100 g šećera u prahu, 6 kašika skuvane kafe. Za ukrašavanje 100 g čokolade za kuvanje, 150 g mlevenih oraha. Potrebno vreme za pripremu ovog deserta je oko 100 minuta. Počinjemo sa pripremom patišpanja. U dublji sud polupamo jaja, dodamo šećer i mutimo mikserom dok se šećer ne rastopi. U sud krupno narendamo čokoladu. U sud dodamo orahe, bademe i kafu, pa mešamo kašikom dok se smesa ne sjedini. Smesu za patišpanj stavimo u tepsiju koju smo obložili kuvarskim papirom. Stavimo tepsiju u rernu. Pečemo 30 minuta na 180 stepeni. U međuvremenu pripremamo fil. Jaja polupamo, belanca stavimo u tanjir sa strane, a žumanca u sud na pari. Dodamo šećer i izmutimo mikserom. U sud dodamo skuvanu kafu. Kada krem dobije potrebnu gustinu, isključimo mikser. Sklonimo sud sa šporeta i ostavimo da se krem ohladi. Tepsiju sa ispečenim patišpanjem izvadimo iz rerne. Nastavljamo sa pripremom fila. U sud za mućenje stavimo margarin i šećer u prahu, pa izmutimo mikserom. Dodamo ohlađeni krem i mutimo mikserom dok se fil ne sjedini. Patišpanj izvadimo iz tepsije, odstranimo kuvarski papir. Isečemo ga na 3 jednake lente po širini. Na donji deo pravougaone kutije za tortu stavimo prvu lentu patišpanja. Premažimo je filom. Na fil stavimo drugu lentu patišpanja i filujemo. Zatim na fil stavimo i treću lentu i premažemo filom celu tortu. Čokoladu za kuvanje sitno narendamo. Mlevenim orasima prekrivamo dijagonalno podeljenu jednu polovinu torte.
drugu polovinu torte prekrivamo narendanom čokoladom. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 100 minuta. Uz ovaj desert predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome, slatkastog ukusa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Kao odličan završetak ukusnog obroka predlažemo da popijete šoljicu crne kafe. Prijatno!